Predstavnici 51 preduzeća u Srbiji prihvatili su principe osnaživanja žena koje u svetu primenjuje 550 kompanija i na taj način javno iskazali podršku unapređenju ravnopravnosti. Predstavnike pre svega malih i srednjih preduzeća upoznalo je sa principima koje promoviše organizacija UN Women, Udruženje poslovnih žena Srbije, kroz projekat unapređenja kapaciteta MSP na implementaciji principa osnaživanja žena. Posebna savjetnica u Ministarstvu finansija i privrede, Dragijana Radonjić-Petrović, kazala je da potencijal žena u preduzetništvu može značajno pomoći u smanjenju stope nezaposlenosti. Ali je nekad mnogo bitnija nefinansijska podrška, bitniji je savjet, bitniji je trening koji možemo da pružimo i u tom smislu mi imamo institucije, ja verujem da ste vi upoznati sa njima, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, regionalne razvojne agencije koje su akreditovane. Trenutno imamo jedan program prvi put u ovoj godini koji je posebno namenjen kao finansijska podrška udruženjima. Direktorka UN Women u Srbiji Asija Varvanova ocenila je da ravnopravnost nije samo ljudsko pravo, već i faktor ekonomskog rasta, napomenuvši da u Srbiji polovina radnih sposobnih žena ne radi u odnosu na trećinu muškaraca. Principi osnaživanja žena predstavljaju globalnu inicijativu partnerstva Agencije UN Women i globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koja je započeta 2010. godine, znači pre 3 godine, i ovi 7 principa nude poslodavcima smernice kako da žene osnaže na radnom mestu i na tržištu i u zajednici, dakle i interno i eksterno. Ja sam se obavezala da u svojoj firmi, u našoj zajedničkoj firmi, poštujem svih 7 principa u osnaživanju žena. Mi imamo negde sada samo oko 30% zaposlenih žena i ja mislim da ćemo mi vrlo skoro doći do cifre do 50% i smatram da će naša firma mnogo bolje poslovati kad bude postojala potpuna ravnopravnost između muškarca i žena i jednak broj zaposlenih. Potpisnici sporazuma saglasni su da je uključivanje privatnog sektora u proces osnaživanja žena, koji promoviše organizacija UN Women, od suštinskog značaja, primetivši da su mnoge kompanije preduzele mere kako bi obezbedile ravnopravan položaj žena. Mina Pavlović, Televizija PIN.